Say kutu. Say bam. Say kutu. Say bam. Yeah, you do so. When you would any beer. David. When you would any beer. David. Where despite the any beer. Any father they say any beer. Nanka obia kwa konya accident ama nensa aye sei. Na che se wanya bibia fa memoke no. Se nensa na abu no. Eno na ade ba be moke no. Se we ye despite the any beer. E de na ye despite the any beer. Gifty adoye. Empress, manyami suro mra wo mu kakra. Enti prekoba ene ne maame na wo mote ho edi nkomo. Prekoba no hwe o maame anu was maame ade no anu so saa. Maame se wo ba. Ada se o nyina ba abeto. O be ba abeto. Yese wo nyini nwe ye nsira kwatia. But Empress Gifty eye hopes adoye na yere Empress Gifty. Akosere Nana Ama McBrown ode ne nsa no sebe ne nsa na wonya accident na wapura no. A wakoye surgery no. Hopes adoye yere Empress Gifty e da akosere Nana Ama McBrown ena ne ye. Usually Montana so TikTokers for na so hopes mu. Abe classmate Empress Gifty in fact omo ke be party omo dam no dinu djuma nkasa I Penyah document mo ntrim no atoro adwama me comment section better say dey ma obe like video no and ma subscribe button so na better notification icon on for latest update edenye Empress Gifty on Nana Ama McBrown na say can say beef kakra bi wo mo ntem but Nana Ama McBrown etwa so ntem abra na on say na Nana Ama McBrown and a friend Empress ne on a friend Empress later out of nowhere I know who say hopes and doye as a friend Empress Gifty say or a gazetted Empress or call gazette edino it Ghana had the oka Empress at their court edino too so your Empress hopes and adoye na yere Gifty or say adoye and after that no ana Nana Ama Nankasa oh Ghana for a final chrono Empress no ye frame me piem obo media frame Nana Ama McBrown ada say ye frame Nana Ama McBrown Empress in the watia say or tunu free me free montem on bezo be ye no hu fi etu otiase eja say Empress no pa fa na also na nsem mu ensem ba media say kutu say bam ala say akanfo no say kutu say bam we nya odi ani bia we asante kan de say kutu say bam ye ana Hobson adoye ne yere Empress Gifty o say adoye ekwatena ni show ne so UTV na show ne so no and then out of nowhere say unia chichi no do to ne nsa onkoma no so oh my basa we say kutu say bam we nya mu de ni bia no asa ko bo for the Dixon ni we nya for the Dixon de ni bia Father Dixon. Chairman one. Say kutu. Say bam. Say kutu. Say bam. Yeah, you do so. When you would any beer. David. When you would any beer. David. Where despite the any beer. Any father they say any beer. Despite I say. Just say we will can buffer the news. You any beer. We will to me yet. Oh, not just say me borrow moi na me da ye papas. Doctor or say Kwame despite. Ana mpenifo se ekutia enim ni wura. Ana ebube ene atebeso tifia ento kompa fieda. So waka we nya Fradexin de ni bia na che se ye hwem so a abra Nana Ama McBrown nya accident no. Eye Fradexin ene koya Nana Ama McBrown ensa de ma no. Enti Hobson adoya yire ne kai ya na mo fo se we a nice shot straight bullet to Nana Ama McBrown and then he say hey Hobson adoye Empress Hobson adoye Jodi Benie Mrs. Hobson Jodi Benie and your suma de be wo media no so o market can be partly gift to say adoye Nana Ama McBrown eya kwanhia e na ama ne nsa eye ne ya Her Excellency Nana Ama McBrown by his stripe you are healed in the name of Jesus and na yenya gospel musician bi akwade na award and na okeka nsem a ensem fata e de bo Nana Ama McBrown ekutia se kutu se bam ontimi nye bi sister na minim se nyankopon honhom ti umu erade mfa obo ne nchew erade mie wani ne wasum honkonkon kasa ncherew na srebo ne fache na jai de wo ye no ye woni pa bi wi ase a obehuru wa o mowudin baboni din ka asem ono ni mumra Ghana for se obi anim sane okasa wo obi am obi adin ba obehu se ye de wo edian ya na sister idi aye wo edian no de aye wo ono ane ja na konya to ho e na wo kwotena mu wa ma wa
ni amu bi kura mpo nim se na konya ojato wo a okotena mu no na nka okra obetimi ni na ye pe sa na Nana Ama McBrown her excellency oni competitor bia wo Ghana ha obie ni wa yenya ne seso wo Ghana ha da Nana Ama McBrown odamufu a obie ntimi ni nko competition dabi oni competitor me na meka me kire wo oye under monopoly yes ono nko a wodamufu a oye the odd one among you all di obetumi aye no obi ani Ghana ha obetumi aye me afia ye bo a me sew na nka ene sen obi anya akwanhia ente sei na se wokwaje wa woda utimi de kasantwie akutia kasa edi huru no yesi se wunyi ya ye nsra kwatia ehe na wadu a obi anya akwanhia ne nsem abu na enei ogusu ti hu ni suo na wusure no ehuru no nipa odi se kutu se bam ne baaye se nya saa no woyeye enye saa no woyeye meboa saa no odi saaye wanfa mo akutia medofo me de me dow se ne edo Nana Ama McBrown saa na wo so ye dow ebeya tete nioma bi so ebeya twitwa nioma bi so hu se unte se ya anom enye won se ya anom dabi ma woni ye ni usu ense o Kristo ni esanse wo ye Bible a ewiase nyina ekenkan wo ma usuban ene woni ye ntwe akra ema Awurade anya hwe krampo no utu nyame nwom wo mo edowo no me so meka hu bi me dowo pa me pe wasem but sa wo chia wo se ye ma hu se wa chia ye se di o twa sa no onim se na chia chia wonnim se wa chia chia efi ebo a me kire wo se wa chia chia enye nsem na wo sa wo ma ne free wanum eba obobo mpanifuo bi din minnim so mo na hye wachi de a ene e ma ho kwan mo mu nyusu sa mpanifuo ni nyina ye buo mo ye de ni die mo mo ade na obi ni wo ye adwuma no waja adwuma na enu nso nti wonti asie nka we kra de ade a people come into our life and they leave na nipa foforo bia nso so ba ya brabom we nso so aye ntokwa mo ha sister ya on kasa nso still mugusu ha no Erade mfa mo bo ne nchem no hu mo mobo no ma mo adwen sakra we Yesu Kristo Nazareth ni dim nti amen Nana Ama McBrown her excellency obekoso aye Nana Ama McBrown medafo share video yi na ye nsua de follow me when you the next one ahwe obi bia obe follow no follow ni back I love you with the love of God mwah But who's a gift here? Do you video be in social media or YouTube or kwa and say kutu see bam and cross so they tag here Nana Ama McBrown within Funi at was a Nana Ama McBrown or Cassity and Queen and Nana Ama McBrown. I and son wordment in OEC necessary or Bonacutia. You mamma can't seem being true. Ye can the original Empress. Me no me no say a Nana Ama McBrown. There's no doubt. Gift ye nimselo ye gift you say. Ah no bonyo may energy. Yes, we love her music. And obey gifty adore ye. All of a sudden, Empress ababe womb. That time my obey Empress no. Ni nim original Empress Empress that ye Nana Ama McBrown. Ubi antimi sasa ade. Empress for makani na ubi ankoda. The only Empress that we know. Nana Ama McBrown. And also won't yes ye. UTV hono so a wotena wo yesi ekutu se bam. Nana Ama McBrown on a night so. Nana Ama McBrown odo Ghana for don. By ono kwani Ghana ni Empress na dofo dosene na tamfo. Na tamfo mo tani nyina asero so etwa wo bedon. Ye be kan se bi a kire. Mato be bo ase etie video na kwa akiri pa. Nana omu show no omu ye no omu kan about music. Omu kan music ho asem wa e the entertainment e be share jokes na what dey say. GMA awards na ho asem na omu kan. Enti omu kan na ebeduru ba bi na afi eduru asida. E na ye gifty adoye. So on the no ni kunu na tiwo dada. E hope sina do ye so tiwo. Iti no or the dance. Iti na sida na award de no mu no and order me mpanyimfo ase Father Dixon ti edru wo no wo kire se so obi mpe de ayede ye pe
ene oda o mase ene mpanimfo de oda o mase no so yan we de enye no bi we original what I say nti asede no mu a ene ode ebu akutia de mo mimi Peter no che de akutia no me mfa mma Empress Nana Ama McBrown de mo se ono na dwene mu no ni tiri mu no akutia na wo bo no wo ye nsasa no se ye Nana Ama McBrown the original Empress na wo bo na akutia dia ebetimi aba ye no me because obi yare ana obi ehaw ena wo de sere no edi gina ho edi sere no edi hwahwa minua wo de fa bibia ka nipa no wase emfo obi yare emfansere ne da eti se gifty adoy se wadwin ene wutiri mu no ene de na wo ye a wo dandan won sa na wo konkon sa se no ye original se Empress Nana Ama McBrown ho asem na wo ka dia ko ne ko nyankopon ne ko bogaga man ye se wo sere no wo fa wo ne nche because ade ne de not na me ka asem ti de bi so nchire wo mo ti YouTube no wo kasa no omudi nkomo no a ye ma hopes na do ye so kwan se won de da ase o de da ase ya ko bobo o de da nkrama nyina ase e di nti na mu ze nkrama obodi bi obodi ni we na nire se na munim de o kan e nkrama na o da o mase efo wuti YouTube ya ma okonya ase de da ase a o de da o mase a o nkrama so da o mase ada nkrama no muti TV mu we emu mpa bi ase o ai efo kra na minim die adiro wakotena o yire so o show no so afro kenke tu kenkire unsore kra nkojo nso unsore kra nkoje mfama na wote wo sa na wote wo sa kodan kan ma nyina ase azu show ni mom de na nya bad na efe what I say omudi omkomoni ba edru baby ombo boy wedding photocopy omuka photocopy a na ge ba ku bi to say sa akura no no mo skip on fast de be ya bomb bebre de omutu yo da ase enye bomb wo na mehwe ese obi kura baka say wo de negative ho no kwa na hwe positive no de doso kufikinata but na say what I say I mean the show was very nice and it was very entertaining they drew asida no ho na ekutia na start say ba because eye gifty adoy or ye bibi I impressing in Penyah no a omama ne platform or ye bibi I impressing Penyah no a omama ne konya because obo father Dixon din wie and ode yewura eye ose kwame despite especially when obo ni mu ase cry dey emma it is she's doing everything possible to impress them but don't forget say the original Empress Nana Ama McBrown why you went near chum this is not something new I mean this is not a time I will be impressed or move Nana Ama McBrown the original Empress that I'm telling you has done all these things before don't try say who can be there sere and I say who can be there man Nana Ama McBrown Empress one now why you need near chum McBrown's kitchen dear na one year dear pa Nana Ama McBrown when you know if you adoy jitum say Empress the original here Nana Gifty adoye Empress manyamisuro mra wo mu kakra manyamisuro emra wo mu kakra se kutu se bam no nipa na wode ba na betri no wo so ye ana ne nsa eno ye ni se wontim nye bi enye wodie ni bia despite die ni bia wontim nye bi wiase obi anum awie yo wiase obi anum awie ye na bra Nana Ama McBrown abon wontim mobu mu kwata Nana Ama ne movre kura me se Gifty adoye wunya ade obi anim se awuraba no wone ne wo issue obi anim nti sa asama ba na sa wo be mo kwaye nim ba bia wo pese wo de ko na wo yese kutu se ba na wontim nya bi
ena say kutu say bam ena wontimi nya bi ye nyina iso nim say Nana Ama McBrown nya accident a ne nsa wo problem a ne nsa no ha na wontimi nya hwe say kura no ontimo mpagya wo pese wo kire say I put it to you say sadia wo be ye me say wo ne Nana Ama McBrown I put it to you say wo ne Nana Ama McBrown hey mukura Bible mpanie mukura Bible to nyame nwum mpanie mukura Bible mpanie na wo gift ye do journey de Nana Ama gina ho a me say ye be ma Nana Ama akonya atena so na wo gina ho me ka no kora akere wo ye de ye sante agudie ne de enkoka no Nana Ama McBrown dompre mfa wasam kora anko no so me say na so do wasam kora Nana Ama McBrown so ye mu bi ye be gye ntokwa na kon ade yem nyina ye nim se wiase de obi atimu enya problem obi a wo obi a wo nyina no nsam wom obi no ho no obenam akwakoto se makwakoto demdie ana makwakoto se problem bi munya anyame wo wonim se gan wo problem or battle with that problem no na wo ba be mo no I put it to you say wo ne Nana Ama I put it to you because nipa na wodi say kutu say bam ne bae no na betri no wo so ye na betri e na wo so ye wa ma ye say kutu say bam e na wontimi nya bi die ba de na obi ntimi nya bi die ba de na obi ntimi nya bi die ba de I put it to you say wo ne Nana Ama I put it to you say wo ne Nana Ama na me fa wo nya obi a me do gya agrada me fa wo nya obi a me do gya agrada what mo ya de mo fa nyansa ento ho mo ya ade a mo fa nyansa ento obi en ho nim kyena asem da so mo asem Abraham Nyankopon ko ande nim obu onu a wonama onam kama aja wanji ana na brabo na demudi aba beto no kwam na Nana Ama McBrown nye de ope no ho no enye de adwene pe ene sankoda ohugya so na ne tiri sensen wie mu na eja enam ne hwene mu ade mo ya de mo fa nyansa ento ho what I put it to you so Nana Ama McBrown Empress we won't mean no be juju so me Nana Ama picture to us we are despite the any bia Empress yenye sra kwati e no be juju we enye udi any bia we are despite the any bia ragazzi asamaba in fact ene mafe mama part papa chese mama part mani ejina no ankasa enti na yese se obi ewo fie na se yese wonya papa at least one day bi de na so ebeba mfaso chese mi hunu adukronti a no mode eye Nana Ama McBrown picture ato ase na mente ase but me tie ensam na wo ka no ena mi hunu se ampa o throwing bombs on Nana Ama McBrown ye wo hana na nse Nana Ama McBrown ebe ka se ne nsa no wo so okokoyi operation na doctors for kra say eni kwan se owoso ne nsa no wo say wotimi ema ne nsa ne gina home enti ne se no o take break afre dwumam na enura ukọ Ghana Music Award ewo UK ni ekoko wia award edemawa wa baba betena ha eye enyemudie ni bia untimi nye hwan na entimi nye wodi Nana Ama McBrown ni atanania because ono de wonim sa wo ya wo yemum o mekasa nanka obi akwakonya accident ama ne nsa ayesei na chese wanya bibia fa memoke no se ne nsa na abu no eno na ade ba be moke no se we ye despite de ni bia ade na ye despite de ni bia ade ba ade na de ode se kutu se bam eba ye no eye ne nsa na woso ye anase na bati enye mu de ni bia enye sa na ye no na ubegina be ye se untimi nye enye mu de ni bia enye wu de ni bia na sai na pesa wo kire obi aso nim se Nana Ama McBrown ma me no umpene asam me hu som de ne picture atale ho no me se na de ba de no mu pese o mu ye
ampa ko comment section ho obia so we di one Nana Ama we di one Nana Ama we di one Nana Ama chale enyumre tese ma fima ma part ma fina nkasa no ko fine no ko gazata the aye the beji diska kwa ko because also be betia no Ubet ma kyerɛ wa adwene da ma me e wo comment section aha yi Penyah Block Media akra